je razlika između ljudi koji su fenomenalni u poslu i inače u životu i ljudi koji su prosečni? Postoji metodologija koja se bavi izučavanjem te razlike i ta metodologija se zove neurolingvističko programiranje. I na našem institutu za podučavanje neurolingvističkog programiranja, prvom institutu te vrste na našim prostorima, koji postoji već 12 godina, mi imamo jedan program koji zovemo NLP Starter. To je dvodnevni program gde ljudi koji su radoznali, koji znaju da je ono što oni nauče, što oni urade u stvari najveća razlika za njihov život, dođu da se upoznaju sa ovom metodologijom i da nauče najkorisnije stvari koje mogu odmah sutra ili čak i to veče da primene u praksi. I ono što je divno, mi smo skoro imali recimo 80 tih startera i ovog proleća smo imali 2 gde su fenomenalni ljudi u punoj učionici u našem novom prostoru, u Novom Beogradu, bili oduševljeni onim što su mogli da nauče i bili oduševljeni takođe i ljudima koje su sreli, pozitivnom energijom i praktičnošću ove metodologije i primenjivošću ne samo u poslu, nego i tamo gde im je srce, a to je u odnosu sa svojom decom, u odnosu sa svojim supružnicima, u odnosu sa roditeljima i sa svim onim ljudima koji su im važni, jer su naučili u stvari u ta 2 dana da je NLP metodologija koja im pre svega pomaže da postanu bolji, da postanu bolji u poslu, da postanu bolji privatno, da postanu efikasniji, fenomenalniji ljudi.